Pepasik na nga ning Department of Agriculture at ning Provincial Government in Pampanga, karelang pamisan metong katukining pa magbisita ng DA Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. kay Governor Lilian Pineda at Vice Governor Delta Pineda inyang Miyerkules, January 21. Pisabyan king meeting panukalang proyektong pang-agrikultura kabilang na pamanalakad kareng mga lating rice complex, pamananam kareng government properties at pamagbuong irrigation systems bang apasik na nga ning seguridad king pamangan. Apisabyan mo naman panyulong ning farm to market roads nung nukarin iyabela ring ortilano king pamagpatupad bang asiguradong makibatan la rin proyekto king aktwala pamangailangan ning sektor. Binisitayan naman ni Secretary Laurel king Command and Control Center king Barangay Sindalan at Linawe provincial data system ning Kapitolyo king Agrikultura. Pepakit ni Keting Executive Assistant for Angelina Blanco integrated platform amag lamang farmer profiles at GIS mapping dareng marangle king mabilog galalawigan. Pinuri ning DA inobasyon ning Kapitolyo at kasalukuyan na pag-aralan na pamagbuong Memorandum of Agreement o MOA para king data sharing king oras sa makumpleto na yung sistema. King salukuyan migit 44,000 lareng ortilano king Pampanga rehistrado king registry system for basic sectors in agriculture. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang Toto king Balen, susuyo.